Mnakumbwa se ye mwana velela. Angola vi. Angola vi. Angola zi. Mnakumbwa se ye mwana velela. Tata utulongele nzezi na tete bibliothèque yako. Kansi beno imbandu ya solwa kinganga ndoroka watete wa petelo kapukya zole etini kya voix watete wa petelo kapukya zole etini kya voix tuyantikatanga mnakumbwa seyo mwana yumwanda velela kansi beno imbandu ya solwa kinganga kya kintinu kanda dia bandongo bantu bavwilu kwa nzambi hasi lwatendi disa lusongo lwandiena walubokila mukatula mutombe yekwiza kupya kwa njutukulu mwanda velela setutanga diaka mkunga mya Davidi etinikia mkunga wa Davidi wa kama yekumi enana tinikia makumole mkunga se mwanda velela wawi mwele wa mfumu bantu balunungu bana wokota tondele kwangeye buwa tambudila yebuwa yika puluswami tadi dia niafunwa kwa mintungi dia yika tadi dia fuma tuele dia kamuna mkunga kaka momo kaka tutenge sandi suiti nzila asadi znefu enzila ya makuma tatu biga twatanga mnakumbwa seyo mwanda velela ya sole lenzila kedika ya meni tula siku miaku vantalshami ngeti tantamana mukimbangi kiaku fumu kufwisa ni tsoniko nzolele yungusa munzila za siku dukushuzaku kadi bombanga timami Mnakumbwa se ye mwanda velela. Mama batata. Ye bana betompe. Dantete tutondele mnawawu ya izilwaka ko nsiya ya Angola. Mnarubuke zono. Lututambudi. Lutudikidi lutunuikini. Mamu mamingi mene ya mukulu mokesa. Kade twakini kaka mu fête centenaire. Mu fête centenaire. Mu Brazzaville bageni temple tato. Ya Pointe Noire ya Sakumu Noir le 27 septembre 1987. Ya Kimpanzu le 30 septembre. Et à Talangaï le 4 octobre. Beto Kokinsasa, tout est le sala. Salle de conférence. Bambou Tabayiza Batoka Kwangola Bamona. L'hôpital. Transibula jusqu'à le 3 novembre. Kunkamba jusqu'à le 24 décembre, bassade inauguration, Yanzo Yamintino. Eh bien, bisalubine be wontono bisalamane mo période centenaire. Mo République populaire du Congo di bondo alomba keti l'état le natambudila mo sala timbre. Yazidi ke papa Simon Kimbangu.
c'est vrai l'état congolais wa tamri le salkina bambutan pe bakala kuna batoka kwa Angola papa nani tatanzinga bakala yetu ntwari mwanankinzi una wa mboto unene wa kiesi bobo hunu kyaki tulweke kumbanza ya Luanda bobo nze before lo sadide salu studio momona ngena kanivo betwa gonso tulendele tulengolo nzozonga zameni pourquoi ça sera bona bampangi mbe beto katone muntu kutukabilanga ko kansi muntu ukabilanga kine ke kavuidi kwa Zambiani keleka nzozozo uibeto tutoka mbele situzaleka kansi zina zintungi ya kinsasa kileka kwa mizoko karinze hivyo bana baotsi bakuzileka mna zinzozo zina bamono unu kinzafi bene kukini bobo unu kia ki salle de conférence ine beto konso réunion kuna bafuta kuzisalila banganga zanzambe bakatolike ba protesta bavudi nzozao kansi kwa bata kuzisalila réunion za ba kwa beto futu watamula futu mona kiesi ban compagnie magoto makinsasa réunion kwa beto ebubu Nations Unies kwa kasale réunion ya ni kwa beto l'UNESCO kwa kasale réunion ba kwa beto l'UNICEF kadi zozo organisations internationales kwa kasale réunion za kwa beto pourquoi buba talent tete mna vangu dina de kalanga yeto ba niveau ça c'est vraiment sûr kuma koko kwa la paix bon so mutere mabundu makaka ba fetelo mbelu beto tulo mbelu kwa ngepa kedle na zola kela kanzeno kona nzo ya beno kadi nzoka ya muntu kwa kansi ya Nzambi nzwambwa boni ya makanda yizindinga voya sosa ntawi yokele bonso mtele mama mingi mina yami ya sosa nzila c'est vrai pasi ko wanga mono bobu ngizire bobu sadi makama bumpasi papa ya katoka na sabato papa ya kalweki katulende kadia kama zinzoko katulende dia kamboteko mana ba wonso mpasi kansi bitala ndembo kuzukulu tala ko leno mona kiesiko idi adu mpasi utuzenena kari muntu awonso no tunga ngenzoka kalanga ekonomiko nzozo lutatunga sizaluwane kiesi ntangu ilanda tulendele baka exemple mamingi kani zono bantu wezi kuntele mambu pramosi buna babata muina bilumbiabi ngele tete kwa Angola bifutu kambali siba kuntela wundu kiki salo kina yami zi dépenses zingilo sala ba mama tamatama senu ntinsa ni mavungu tupe kwa beto bantu kyade muntu ndombe mpasi nki bikondolo muna muntu kale kwa kubebyo kwa yani bena kadinge uvangwa ke Nzambi wavanga muntu muna yani kibeni ukikitudi ntoto tamudi kwa ni mokala ntoto yani kibeni malgré Nzambi bobo ngeko kwa Nzambi kasi vote le motobi sema vangu mpasi zakala kwa beto bututele vo tosole lenzila antuma kakaba akatsenta papa peke mpumulo mambo ona yiri kanga vura mama mpasi mano fati yiri kabona uzi kutuzanguri samoko yambele to yambule mambi
or ka diambu ya so selenge e diambu ya so sa tuzangule moko ludiata kuluzu e tu kote les retraites. Eh bien bubu tu bongale mi siku tatanga nkan satu zana yami nsatu izi mosi kaka zina muntu ka futu kana kyandu kyan tete muntu ndo inge yevoende ko mpasi lela memvoeti fu mundele kangiti kila mona kibende kilen le ndako inkibi nkondolo mayela ngagu mpasi batu bando mituzadiri masava kansi masava mabetu kama yiti ka kima ko inkibi to kondolo ntugiri kuna kinsasa mu quelques minutes gizilu aka ko luwanda mundele yiti ki demna bile e ka mono kelu mo yiti ke makam bile yina inkibi nkondolo inkia relation zi kondolo mo ni nzambi inkia contact kondolo mo ni nzambi bonso mtele mambo mamingi menena ngele bundu mo ne diambo a zola misiku bisalu ebe tutariri mon kana nzambi pe mboyni basona ke niveau temple de Yerusalem be buna de to ngama temple de Yerusalem be buna de to ngama ntini Solomon watu ngadio tungide zinzo zankaka tungide enzo mintinu muna vuma kumole kansi beto tatanzambi kufikide ntangu muje muna kyami tuku de nagana ndede bampangi vota vo monomos ube ngeyemos wasolele nzila ku yansiku sadi nzila itula nanga nzila sakide mpas muna mabundu mawonso no di bundi di sundire mpasi bunde tata simoni kimbangu tuku dinagana muna wodi gila kaka vo muntu vo nanga yani batikita yani papa diaka muna wabuna dia muna kaka dinagana yani papa diaka yani diaka muna wabuna dia mudi mosi dinagana di lebindama embaskina ngbolanda tala ale yiri gidi bon kaka pourquoi diamuna di bunde beti di sundire mpasi diamuna nsuka kalu kuikela dio ko katsitala katutatala mukwene twena tata nzambi wa sala wa tata Abraham batata yowani yeba Petro batutanga ntanguza wontuno basale mfumu Yesu wonu kyaki nkonga utayimbira kizebe mukati bandi na neton kongo ta imbla ba guitariste ba mama batata nzambo izo kwa betu kalu kuikela ngodi kwa katikila kanzambo kusambu deto kana wunu kyaki tata nzambi nge katatala nki uvanga nki uvova yani nge katatala bona tutumene lunde mi siku miani etu mwini performance mane yetun satu tamurimo kadiena kwani dia muda mpasiko kuzulu ila kaku ile avion bina imaki mosika mpasi imaki mosika kalulendo muta wotu kama nzila mozulu zulu bweba kona yendelanga ngangu za muntu zisongele fo sevre kwa ndakela muntu nzambi utalaba kaka pa muna ntia mazani kamuna kantando kasi kotele gibe muna ntia la me yena ne yendingi ngangu za muntu ukota mutianto to mogo bako na yendela ngangu za muntu mozulu wantoto montiantoto montia maza donc kizebida ka wuma bale mbokota ko bantu bana ebeto nkibi tukondolo twende no kontwala tukala nezola tutungenwe edi bundu dia tata nzami mfumoti Yesu Kristo tata mwanda velela
fonso mtele mama mingi mene yeta singina zola tala ko l'hôpital ke ti boyelo ekna kadi inauguration mo de sola nga kaba kima kimbi ko nzambi ko biya ke kala ko to ke tongo l'hôpital ko na kimbanse ke tay 3h du matin ki ko mukuna bala ko ina en kango go to na bila makon tamata masalu kimeni nga ka tulen le ndako kanti muna quelques jours nan sadi ko l'hôpital lo kimbanse ke ale to meni l'hôpital bobo ni kibana kona kota bana zinzo zina zia pare zina zuri tulo muna ye wonga ko bakiti fotiki yola est ce que l'hôpital la beto kon la beto kon namra beto ko to kabula ko to mutu ko to tala ka fotu to sitsa tali do sevre bantu baba nsatsa na yawo idi ado to mesensieto angola to mesensieto kadene de bana pasiko nzambo na ko sambu deto mpasi zene na sevre kansi bonso bi muy nanga zuzi ko na ki manseke zuzi ke tatu lungena zono e ben lungena wonu pardon eh bien bu wante la vosi conteneur za izile e si radio ye mabem pila mon pila yakuna l'hôpital zizidi alors baba ta sala kona ba muy niveau papa bi mabina kilo binina e lo sito kala yezi gri mudia nanguna kan si papa gana no wan wonina bantu siba kala ngolom salbi salben kankaka kele ka zuzika tato ina vwanda kona bia mona batul fi machine fi mosfafioti fot fa voisa kone wa fi ki magan ke kala ina lena mudia eka fi machine fi ki fi sala machine momo yanu nanguna e conteneur yo ya kala vo madio c'est 6 tonnes ni ka kwani e kima ke biska lenda ke ndiska lenda ska diamu eto muini bizitu la ondam para sena wo nangu nikyo e kama ke fet na te 6 tonnes situ muini ba diamu mambo mana man khotel muntu kima ke fiot ki neti situ de pele ani ka kwa ni nangu de madu to nata kima ke 2 kilo wala tule kana pe dingale kon dala container sa si tatu wuri za nangu na wuri kuna kiati ke kuna anga tsalu ke ke si de ngatu ke ko ke si ndende ko utagona yendi gya to mane ke voisa kansi ya ne kono nangu ne bima bina bia kilo kempele yina kima ga fioti kinete kilo kina pale le wele be file kuna ko be vulo fun peut-être ni mona ke mwanda swaswani mama nzambi mama musima mbote nzambi waiza kwa beto katumundi wonga ko to kala yengolo mona bisambu zevo nzambi to sekatu yidikila beno da kasi ya Paris na sisi za kwani to zola na kaka ngabantu bakulu muine bo batadidi pila mosu utina kisaru kine kisalmane eh bien bo ba widi ko wanda pe l'hôpital tuzi sala inauguration mais so mabatu mazibukidi eh bien bubu nsatza uzei mais alors pourquoi kuna katunen na est-ce que tu ne vas pas c'est bien pilayina mais c'est juste allez-y. Mais c'est juste puisque nous n'avons pas l'hôpital la bête. Mais alors, mais vraiment, ben non. Il y a des mamans, des tata, maman, ou lolo, ma mingi, c'est mon canayeno. Mon quelques jours, il y a yeno coco. Tout ça, l'inauguration. Abia bos ko na foto ngele ikesi kadenti di sala fisalo onso bona bodil dalo mbolo ngaya mbula mwanda vele la kakale yebetu ko Angola luva mo koni kuisa yami kinatama kyankako kadi vantoto luva mo kuzulun kemo kansi nkemo pe foto ko betu kuma kadi mbeti nsuka madu yanja
zuzikine sere kulu tangi sadi ambudu dio beto mbandu yanja beto mbandu yanja kumana kalo tangi se to ko mawon tata nzeze to ko tata passé mungonda janvier mun yakala ko le 10 beto mbandu yanja to beto mbandu yanja tutange batata passé beto mbandu yankwa beto mbandu yankwa bo sitare timuna misiku kuna mina mitenge kwa ndodo kodako na misiku Buguse tutanga mosiku wa tutanga mama kwa tutanga ya akmode tini kafete mukumba sei mwana mwanda pele nzambi wa mambo mama wa wata mone ya vanzambi yaku yakubaki simuchi ya kinanga munzo ya kinanga ukala ni nzambi sankaka imunoko ukivangilani tekiko kakifwani kya lekwa kena muzulu ovo lekwa kena va ntoto vo lekwa kena mlango kuchi ntoto ko kufuka menani bioko ovo sadila bio ko kadi mono ya vanzambi aku inzambi akipala ivutu dilanga mambi mama sen landu mbana na te yembandu ya tatu ye yanya ye mbao bakumbelanga ngala mbandu yankwa beto mbandu yankwa munkana nzambi ya mitata nzambi sikagani tumbu tuka kwa bana yemase tuka mbandu ya tatu te yanya bunaka tele tomatangula dia ko umana kufuka menani bioko kusalilani bioko kadi mono yave anzambi aku inzambi aki hala ivutu dilanga mambi mamase landu mubana na te yembandu ya ntatu ye yanya mubawu bakumbelanga sinikala mwene eske beto kunsia tumbu twena ubenga tunki puisque be lutervo beto mbandu ya be bona lutele beto mbandu yankwa bubu munkana nzamba televo siba vutule landu tuko komase yebana tuko mana madanta teyanja kwa baba kumbelanga donc beto kunsia tumbu twena batata boy lumwini diambudina beto kunsia tumbu twena kunsa tumbu twene bon c'est sûr vraiment si amala to makolo sasana ndiambo malgré fin tango ka fiya ko woniki ba mama dingala la ngeta ta passer de ko deko tegete dingala la o muntu bukasumuka wa monen soni mumona ne yemfumwani boy kavanga tinini kuna futa wale swama kadi zizikiani kakyazola de akamona mfumwani ko zizikiani kakyazola mona de akamfumwani ko nsoni kadi mambi kaveyi ko sentu muna swama baswama ale nzambe wele ya dama heve ka ko lekana ndio kile ka kwa kutet kilo le swamina nkati papa mokumwana nsoni kuma katika tuvueti min leleko tu kakina ya luvangila mbakon sulu sabe fukana nan leleko tata damu ya no akala ye yelu de lo vova musonga vo emfumo mbene mama ndwangane ya ndumvidi senzila ndo kiade tata nzamba mona kiade mo yidike muntu mona kifani fani kiani kadi wonso bida ke tewlo nga ba mpangi zetu ba portugais di amudina to makala yawo ndo beno bando be ngana kala fuidi ko kalu lendi kala ngango ko to londi de amudina gananga kutufinga bando be ba makako kutufinga beno bando membe kwa makako dotuka kati batata ye mama yenge muntu
ye makaku nano teka yilama ye muntu ye makaku nano teka yilama bene bambu taw kala to men zabako yambela to makolo yola tete mote ye muntu yenkima makaku lion pakasa mbizamaza maza mtoto nkibe teka yilama jete ko ye bon ngai jete ko ndole ya teke tezaba ye muntu ye mbwa nano teka yilama ye muntu ye mbwa nano teka yilama katukenu beno de ko usala bata peleko bon korale central longano no tumfutu bena ba wonto no ye poya wonto no ye muntu ye ngulu nano teka yilama beno de ko kanima korekyo ye muntu nene tavo ye di bata nano teka yilama amono muntu moni tabari kaka mono mama kaka iwa angele ko ba mama afaki ko tudayere sentura papa ko fakyo ye yenge ye nsusu nano teka yilama amono muntu ben ba flutise ben ba fakyo ko no kizebe mo ko tisula lenda ni ntudi kaka baka kya wonzo ko kudi swamela ngudi za mono bene ba mama mononzele ko yola ngeye kiula nano taka yilama mono muntu mbaga manikaka donc ngeye muntu ekibulu nano taka yilama c'est vrai to tomene de tanga mon kanda wa nzambi lebe kan tete nzambi yidi kile samwane kan zoli yidi kile mi kaka kan tatu kan ya kan tano kan sabala kyo ka yidi ke muntu donc mon abi vango be wonso no inkibe be sukinina nzambi ka yidi ka muntu mpambako muntu de kan yidi kila kadin kadam pembo kisana mono kezi ngentwadi ko watade ko wa go mayelo sa sele de amudina de kulumna karampe banza kada ka ko ka tsene kuna sede nkarampe mba wa mona keto yandi tata nzambe vraiment muntu ambi mono kezi ni yana kuna nkulumu antoto Bukatala koko bimboko e bankaye bampaka saba lion ba tigre bia bio ye zinuni zo zambote mbote ye zo zambimbi tadi zunga semeso kaudi tala ndio yani tata nzabi kakala komanda kuna mfutu muno kukwe commandant en chef yani kadilanga kuna zulu kuku hunza kwa nani kwa mbono kadi mbuna muini bibi agonso no bengo di tang muna wo ye baba la mere ye zumbiza woza na woza la muna la mere tawe na karampe mbado bima bibi mono mfumo wao mono mvuili bio ngaya ni kakala kono kuna zulu kukizi ndiaka yani kadi atela kuna zulu mono fye atela vanza bona tata nzambi widi umbokele karampe baga botel ndonge kala kuna kada moni kala kuna nga unkumini bubwe mono fati diat sensi ndio nge ko yidi ka ki makko tale mono bubu siku songo ndo mono mfuide bima bongale toto mun toto mo kayu kota mdiamana ki ayi fleur bi ko na fati simba e bulu nitune yani bubu ale nzabe kana sasa vo muntu kiza kakisonga muntu nuna ngaka tuleni no kutalufako demana bien muntu nuna le mokane ni tuko ube membele kun tuleni tukatona sa kun telefo ale ngaye muntu tu kama na lumuke wono bwabu nga kalene na tambaka na konzako
kan si bongalen toto kadi be kayidi kan toto be na e bi mampe be wonto no bina kan mpakasa kan lion kan hippopotame kan elephant be wonto no bina toto ko kadi ngana ta foto ko ale wutu ko ni toto diade de bongalen toto mona boka kota kotele mon toto si vous muni mon zunu mudi amana keleka kakala fo makentalu kan ka sata ko fo ale nge muntu ndendi adam ndendi ko abi ngaye bulu ye yari muntu nganswa soni ngakaleni kalako ngana ga ko kuma na mazorele kadi wonu kiki mpaka saka zibwana ebe uma bodi tule ngatu madioko ngana ndo didi bima bina sumuka kasumukini mpaka so uzidie madioko mako sumuka neti kanete ni sumuko kuma katika zabine nsaso nkimi na sumu kansi muntu wavangulwa mona kifwani yenzambi ikansi sigungu kantelele fo ntimi awonto mina koko dia ko kansi eko simbiko mwini nsikwante to una kagana kusentu mutu vididi muntu wa kavila nzambe untekele nima mpasi zizidi kansi zola kwa nzambe kwa kwenye fumu yisu boka wutuka wele butamana kwa kuna futa ake kaina butamana kuna futa yani pendo mwese familia Davidi ba mama ibatata tukana ka fete ngindo ana womana wono keke nzoyelo to ngidiyo mudambe kan papa kisile kanga bon e wono keke bana ban baba nanga fo kabela wonzo alwanda ko fo bisile ka munanzo ina beno pasino mona dio mwini kala mona dem pasiko yamene kami nzo itatugela na papa baba na papa donc ba on peut yi papa mais bon kan sibu yan fumu yisu kona nzo tinu David kena vo membre ya famille kadi tata Joseph ye mama Maria mana no gakatu kona matte kama ko mana tufete sambila tufete songa woniki mama Maria ye tata Joseph kuna lungu lantino ba wu fulungatu jamu tinoka e ba sabaka ne vo ba wu famille royale kansi woniki ki fulungatu e kani bobe na vo ba ministre woniki ki bo ngani do ko nzomuno mona mono kalele ko atata passer ko zebi nduna nga mwana papa ndanga ko tumoti kasi senzo ina ko mwana papa pasivo papa kada leka kuna mbele mwana papa kada leka kuna mboti yani kaleka ntoto kizebe mko atata passer ko lende ganga ko ndone mwana papa vraiment mwondo kana leka kuna futa kuna kuleka ngabankombo ndanga kubuleni walenda kanako kasi lumukina boba gonto no banganga sanzami balemba na musavo ale mbote tabaka muntu nondo kireka eka ba kumpelu inando na mbe Joseph Maria eka minzo ya bawo ino o bawo fulunkatu ay muntu ba mwe ndimande yamala tira kun leki samuna munanzo yinanga ngate baba nganga zanzambe ngate baba mfumwe eka nima ale wele kwanda kuna futa or kenge na tombi ngeye kamutu ankako ngeye ndombo na tomo yabana kyami adaye eve bandombe bakala mpasi mu bakisedi ambu demplena kasi mu kwenda twena tutungire nzonzambi tutungire nzozankaka tutungire nzomintino aye ba umfuma kumoli basara beto nafintango fefioti yabana ngeye nsuka bubutunga tata nzambe bubu ngeka tavingila wayidika idiado ilu tangiside minsiku ilu zangu semoko lu diete kuluzu vraiment ensemble mbote ke beno abetu munga mulweki kansa montele mama mingi kutolo tangisa monkanda wowo kanse mwini vosim passe beto mbandu yanja kunsia tumbu twenena ba mundele bangunza za mundele za goza na munza ya mvimba basali lukutaka do mena salila kuna kore batu ki ko kore bizi ku New York
basadi lu kutakano ale bizir ku France bizir lu kutakano bizir ku l'Allemagne basadi lu kutakano basidi totana twende na ko zayir mfumo bona katumini twenda ko kutana tala yani muntu ndono balu aka kuna monkoto yani mbute ita kutubake ebima bibyo kari moni solanga samampile na mbotto kale mbangi yani vuendi metre mbungu vuendi mutabena buna isa koti muna fait petit salon fe mono ba au nombre ya 32 bakala kabanza bisa kompe mindele 32 personnes kasi buna bizilu haka curieusement muta Jean Sala wezidi papa mindele mizadi monzo mindele aka ko mitugir mpimpanyi baba ko ndonga yena mindele ndanga tesko makoma tatu akatezi kama kama tatu akakibizindo akizebi katuzebi ko mamu yizidi yao réunion kala yeto fete peton ko kubika to samedi décembre bon yamala to ga kitana tale tene ban mindel musique kun zare la munzo e fu peken zo benu lu zebi kaponi allez bone iza koti muyni madem mo mosu na ga ko mbodi buyde ko dila mun be kiyati kimbakiti e kan kikati de ngudi yoyo ngele zangu mo kamudi hana ba ko sono chambote kaba zebe ko do ketinki mun buyni ngudi yo ngele ko tambile ko tambude kembote kansi dila ko pele yina bune ga rutu kembote saksi monon kat mo fase makani mabawu ale ngele fuka mata samba buya fuka mabuya ya se samba kemono buya fuka la sa men yani pele ka jambole dila bubu yani vo keka kwanga yetu izidi nzambi ututumini nzambi ututumini ko mono ndeti mu mambo akani kata nzambi ekakole mona na yani ndio ngudi yi utatala ngudi yi dikata didila su yuleti mamba ka kita didila ndo kya dimboyini mono bu fovange mambo kaba kuwila kwa koko mama nge kuisa wuno bubu dizaba kando bu fovange mambo bantu kaba kuwila kondo c'est vrai bantu kaba kuwila ngako ba vila kane muntu vila kane ndo kwa kontantangu nzambi usola ngado mosi bubu bantu ba vila kane buna kya dikina yami momona vo ngele ndere vo vensamu mina mitavwa bomba goto matavanga mona ya mona ne sedia kuna miongo nkiaga tole mona ne yani tele kuna gata de yani eke boza bindo yani ndona ndo mono ko mongo yakala vun tatu ye na musambila kuna londi kuna miongo ekalu mukina bo ngele ko me ngele sala sacrifice mono kaka biya vuanda na tando tadi biya mwana na senzele biya tala ndombe muna aka muntu mpire ko katungide ngaye tina kasiano mama ko tini woko nki uta mwine wonga enki wizire koko ye kinkenda kya kala yando kele kako sacrifice ngene na yando sacrifice uze sala tondele mono nundo mono isi mono kimbangu munzie troko mingene na ngize ko bwana utasambila mono munzie troko ngene na simone kimbangu nge unani wedi tete joko katule mwanzi makaka ka wonu ko lotela bene bandombe bele yando tavowa beto bene bandombe membo boloko lokezi mafunda maya yenkama ya zanvululele mo boloko bubu boloko da bendu meni dia do nzambe ka tutumini kwa ngeye tata nzambe
tata nzambe ko mono kalu tumini yamda bu sulu tuzabe savo bolo ko de be no meno do oui bolo ko de be no de meni muna mafunda mayayen khama ya zamvulu kezi mu bolo ko nzambe ru fuide den kay na bolo ko do meni ngindu za zingi kasimana kamfunwa niko buba tutele levo to kambandu yantete yanzole yantatu ye ya ko baba bela nganzambi kunchatumbu donc ngaye mono kunsenki amitwena kunsenki amitwena silu widi kele noti bubu ngaye le ndele tungen nzambi mona mfuntandu tutungile nzambi mpile yina ngaye ndobe en tant que qui kona tungile nzo yampile yina mona mfuntanu vote tamende sosa tele tamasolo la mumbandu itakuiza kutekere tanga siku na wansamba no ikulomba tanga tintete muna Yesaya tanga muna Yesaya kapuja 11 yatikele temuna nzile yantete batata bawakanga mama bawakanga mamuna nsamu tuvandi ni ngeye mono mvuma koma ya muna pelozo Yesaya 11 tanga kwa ni doucement soit ça pas que tu peux écouter en anima to comme na jana tetinde kapuka kwa mosi Mwasei mwana mwanda vela tutanga Yesaya kapuka 10 moshi kinigate una mushinza kya Yesaya muna mena esasila ngala sinza luzebikyo kale bere lo bakongo sinza kati luzebikyo amanda betama kake kongo kake na betela ko sinza woni kiki ale ntie unanga par exemple mango ale batobeni azenga kuna ntuba wodi yuma kyo sinza ki salanga ntango za kaka sasa kisasanga melize bidi amudine to matanga doucement votukira dia malembe tanga pasivo muna sinza kya Yesaya muna mena sasila vala dinatuka miandi ngala papa muna sinza kya Yesaya sinza muna sinza kya Yesaya muna mena si mwamena nsasila mwana sinza kya Yesaya buna beto tena mwana sinza kya tata simone kimbangu mano anto mudiri abuna ngakelendi tako wodi kene note to malanda wo mana tanga malembe ngepita ndoroka kizubida mo ndoroka muna sinza kya Yesaya muna mena sasila mwana mena nsasila muna mena sasila vala dinatuka miandi dinabuta mimbutu vayandi peve ya yave inasikila peve ya ndwenga yena yadila peve ya nzailu ye vumi kya yave si kakala nienzi andi muvumi kya yave ye kana kongo dila bonso bumonanga meso mandiko ovozenga bonso buwanga matumandiko kansi mulunungu sika kongo dila baputu mumasonga sikazengila babu pombo vantoto yandi una banda ntoto mukawa anwandi mupeve akoba biandi sikavonda bambi Unaga kuna tsoka
ba papa e ba mama sato watale kapu kyo kanine mbazi nzambe kamera kungana mavimpi bana mbazi sana regalanda ubi ngatu mfelu muke bonane onso ntangu ka tata nzambe ka kungana luve muna Yesaya muna sinza ke Yesaya muna kuna Yesaya muna kuna tata Simoni Kimbangu kadi ntangwa betu yi ntangwa nani ye ya tata Simoni Kimbangu ya nani ya tata Simoni Kimbangu ntangwa ya betu akadi amana pelena kuti no vraiment ye qui est fierté baka muna nkona muna sinza ke tata Simoni Kimbangu simu amenen ensasila zina sisa kitoka sebitala bona otomatanga ke kapu kekyo bien mbazi ke timbazi ngem bukaka sita toma ke sasa la kapu ke totoma zaba bubu inkiti takutu sosala beno to kala ban ko min siku jamana ke ambe beto kun satu mu itole na kansi baba telefo boloko de kala yetu de 4400 ans de meni beto imbandu yanja insilu za tata nzambi est-ce que mbandu zitandu zena obenga to zikwa zia kaka donc nsuka mbandu beto sitang silande temna kana lendi te mbandu ya kuncha tumbo kabo mbandu ilanda katibo batewolo kaona mitanga mkumba seyo mwana manda verela kasi lembu kilanga na te funda da simbandu mubaba kunzolanga yekebanga siku kusuzami. Merci. Mamu mwini matuneti beto vumbandu ya nsuka kadi ya tano ga inani ko beto mandu ya nsuka sadiri ngeye ya kala tata nzinga ya tata mala ube tata wanani ube tata makandi ube tata mutansi beto tukutu mbandu ya nja donc tumbuki na limite kwa beto et mwindi revo c'est vrai diamu dinagana limite beto nsuka nsamu bamundele bayiza ko centre d'accueil banganga zanzami za wonsa tuka munza ya vimba bawundo beno vraiment swasone beto twa bankaka abramo batunge di bunda tata nzambi inkibatunga bana batunga kaka fondation emeni beto tutatunga di bunda mfumo ti Yesu Kristo kasi tutungi di kaka bibaka kasi beno luta tunga di bunda tata mwanda allez ludi wudi tous les plafonds wudi tous les mielo wudi tous les fenêtres allez wudi tous les crépissages de tous les pavements wudi kama gonzo benen satu allez bobwe mukona tout dinge immobilier ndiabudan zo ya kotwa batu batuka kubutu batutela bo ebuntari ni c'est vrai kadi tata nzambi mfumoti Yesu Kristo tata mwanda ewa ya nani ngatule zebino wanjade yako kuiza bawo ndio beno lutule mobilier mwanzo tata nzambi beto kote yani bawo ndio nzoyir tatunga beno lutabarka beno kaka beto bawo tsuna momo vulu kumba modi kadila ayo itungire beto bandombe elutala kaka bubu butatala otseba mona kone grama rabo nzambi mama mono kana nkara mona fiote nga vraiment nga nkot mvutu kirimna de bonde tata Simoni Kimbangu fongi na grama rabo ka fote monoko
kadi to kay wutu kila ya isi buana di bundu do kon kadi bi barka ga mono nanga salu ke moto to salanga kadi mu ka ka yan kan tere ni fo eminence boy de sarga ke yu salanga takati kwenda kumbongo ko yabale na tele tu ba to ke to botu vidila baba muta bobe ye grama rabo kadi de basakala bi mpumule ba metre mbungwe nga woni ke nga bantina grama rabo yandi fo to kota mo chambre nga ye mono pen ndelo ko to le nga ko dia bo dia bo no muta muntu ale to kota le mo na biro ke mono mona kuna santo da kai o ka ngenzo mono ngenge benzo si vuana mvuendo kiti yani vuendo ndam ma bonzelo kutela kasema beto bole mundo kabito beto no mo beto bole ko tena mo vraiment salu kempile uta salu ludi ya toujours ntinzan mo ntinzan ko no salanga salu kempile ndo kiadi nzambie ya mbe kampasi aniko ngeye muntu mpile yo wala sari ko ka ntinzan mu no viba yikiadi kutubaka kampasi aniko babo no si na yamela kusongelela ngango ale eminence tenda kelele kampembe weno te mambo tenda kelele kampembe muna tenda kelele kampembe kina sito watule bizidi babantu bizidi lunana yetanu itula muna kadi ngeye non c'est-à-dire muyindi fo vraiment muntu ankaka wanange bona tutule bizidi ku lunana yetanu bina ale muna konso zidi sina sonike nkumbo muntu ale so baka sia kuane kima kimosie ale bona kuiza munzo mumu ando mo zole yidi kila ngan sama ko parce que bantu abinga ba koti ko nge kako kaka mun consentiment tere mun paka se mene wodo ki ikutara ke tibo ko nganga kaka ndo ko hane kima kimoski na bona kuiza bona losa munzo mumu donc lele wona yadidi won toto wona lose poudre bu lose malasi mane yami ko ana bu bonge kima kina bona tuda na wu nzo ya gonto bizale ye muisi butala batu bana ba gonto no bo sonde bisidi mo ba du kuiza allez compte mutu 1 million compte mutu 1 million pour 85 000 dollars 85 millions de dollars alors vous sabone parce que tumbongo zina nsaso nizikalanga kasi ngana ndo zorele ya kulonga ngana pe ngongwako etaba kontara na sui yani ndoloka pardon mais bon mono intere mono grand frère ko moni wonga ko moni ko wonga ko ndo kiadi mono muntu ya mono kisi bati ka mono mono grand frère ko moni wonga ngido simba gembo mono ko moni wonga ko akangede ambudi ndele kwa ngai mono ngati bemfumo nzama kutumina watatu kwa mono pasipo nge wanzaba mono pe yako zaya ba mama batata mwini mambo minaganza baba mutabobe babe kize engenke mambo ka kulonga imoka kawanzaisa ko ndenda zaisa papa tuka kanibonza zingiri kete kutambula kwa mambo yengenda kubiro yani kama karaka dimbongo kule epi kinatoenda kumemlinga memling ando majama na masumbulo na mbongo zina za yani kama mboteko mbongo za yani kazana za mboteko za mbi yeke mbongo wando kazana za mboteko bonge na anzoa kwa mana dia mbongo zo mfuidi mun mwini mbongo za kabuzikala bobo meba bingi bakondela munanzela zina ngato kabwako woni kiki vraiment ngizi tutaka sakati ngibina ntanda mabuna family meniyo kadi ya non tela vo etarete embute muzei muno wonto mena gonzaya nde ngudi ani sedi ani lumu kibo sibo fwa mun kena mi diambuko wizo ndomba 1,500,000 francs belge demba ka sumbi la voiture ani
akan ki kungani ndo tata e mama da yer peo be ko pa bambuta mbota be ndako bayna ko bwana ko nam fulba bole kentu yakala ba fois yani pe dira ko ga dila ba mama ba tata muyni mabu mina gana mabu ma mingi menina kat won so tele kiki mpango la fangu yambala tata nzambi katu yindula batoto matanga uma wode kanan sasila puteto matanga sasongo da ko maka kalutanga mpasi vota tesa visa ketuko kutuweke na tango beto yiyi tata nzambi sarukene ke tunga mako bambuta mutu Abraham mfumu sarukene ke tunga mako baba tinatine kana nzambi tuko ba Petro yiba yoni ya baba naten kana nzambi bobu tata mwanda idi adido boba samba munankumo yave amen munankumo Yesu Mesiya amen oh ika betu dutango munankumo sey mwana mwanda belela baungo jamana kambi bazi sola futata simuni kimango mwanda bana babete banongo kelanga kumputu mwana beto yefa ibakala yembuta muntu ndo wakala dezi bwana wa longele tata teka bakala kala sigimose bona tata ndona wana kuna mputu wana longo ko faculté de théologie bobo keke basale kisami d'Amérique kituka docteur en théologie allez ba professeur bada bay dokum voandila oh ngetata yefa ngeki mbangise ndomo kimbangise 100% ngeki mbangise butata utotela tata simoni kimbangu inani yani ndo katika lutangana comme titre ya papel Elisabeth Église de Jésus-Christ sur la terre par le prophète Simon Kimbangu donc hatu yeso bakatabo selfie silen sadisi ya ndo ben mando ba kanu ngamuko anana mon mun delen tele nge ko kidi ka wonu giki mutka bar ko telefo tata Simon Kimbangu ngunza o kandi tata nzambi ngunza ka mfumu yisu ngunza ka sakolo kanena sadisi beno mutavo tata Simon Kimbangu induna wasautu kanna tata watu kanna mfumu ti Yesu Kristo beno ko zele tambudilanga ko yabene kame munu mundele se kufundisa mebenu mazoba diambulu muini vo ikire ka kibene njangunza yina ndio bo fuidi kuna bulu lana wodi kilanga kuna bele ko mona njangunza yina siste ndio kire ka tutengi doko ndio beno ko lotobere saban sasa diamboko c'est vrai salu ki beno kanse kuntwala beto da ko kuli yadila ah ono ko ya katula tata montanze katudi ntuli de mundele kakalagana uwa kalulendi ko bo nkatuli tata nzingale ngaye ube batele tata nkimu ale tata nkimu gange dia ko na furukina ko kisebe ko kete boy to kadira nta sota mudela ko to Kimangi sevi beto ini yetu kaga tufete kala katulendi katulwa di agako papa vi ah kabo kulende zola ba uvo vraiment beno foti na yeno kallendi tamle ko mitata Simon Kimbangu ngunza yani muntu wa filo ko mfumoti ntuma mfumoti Yesu Kristo ntumwa donc envoyé spécial de notre Seigneur Jésus et qui beno tadio si ala filistin sadisi ndio na lemba tomaka na kwanza kazi beno bando be kadole na ngabo woko de mena kami mono mundele ngati ko tokana sa ye hemde no ko tokana sa kambe di muina nga muntem pasie dina ka kwikiri vo ben dia munda ka yitiki ka beno ka no de résistance ko bobo nga yepe docteur en théologie ta ko zikita o kimbangi c'est 100% e bona ki docteur en théologie nga ko ta ko visa ko vo bobu tatela buna ndo Simon Kimbangu c'est un prophète be kona ko ngango ko bobu tabudi kon mana manzole mon professeur rangaye kadi mono ngene keto contre Kimbangu kide kun tambla ko yani vraiment envoyé kasi mono foti tambla fo yani envoyé de notre Seigneur Jésus-Christ yani nduna kasa sanina kasi nge vuide esse ko vuida ko fundu ko mono nzenza bese ko nziti sila idiada ba mama batata be ko sanza ko ne bena kabidi andi mamboko to kala no yezola
tukale no bankwami siku et tukale kwami salu pastor tabule enseignant vous en vous mona kumba se mwana mwanda velela amen. Mwana ye mwanda velela ba mama batata zono mamuta batkidi yenu nzambi yani vo tuvange no muntu munakifani fani keto bona muntu nani muntu nzambi ungatu nkhala mpemba muntu nani nzambi unkhala mpemba muntu nani vote zebi vo muntu inzambi ndiadu ko konsudi amodi tuvanga yani ananda mbwana kana pourquoi ndendere tavo bunsimbi de micro e bubu yani takumbaka image kama na kusikala ndambu tomana vove ediamu de mfundu bene luwididio vobe tabawoto tugimide nkunga mubungene micro mesibuka bene bawoto luwidi nkunga wona mbado bato bakalanga ko information bato bawoto bakalanga na information vobe na kat kwa studio kwa konsudi amudi bavova di waka na munza ya mvimba pourquoi kadi bele gana central gana ena vo micro mi avons mi sibuka e bobu ka vo vele kwa konto di ambu di waka ni munza ya mvimba donc ko konto uma le swama iwa kota mona ntiantoto to mena wakanga e fulbi awonto ou bien côté le mona dia kidan susu soemi mona kati ou bien wele mona ntiamaza kati bo swami ou bien kati mona zulu zulu konso di amudi uvova nzambi ze video kati katulele kuikila mambo manako kansi bunato matala monkana wa nzambi tubongele kake nona kya mfumu yiso ou bien Saint Joseph tata Joseph wabanda kimakangu kwa mama Maria kansi bantu makaba mwinivo mama Maria kena wasadi lako ba mwinivo ndanga diankanga khatu ufumuke na yani buna tata Joseph widi nsango zina bukazola kizitisa yezitisa yake nkumbu ya mama Maria wazola kigola kansi kazola petula mazuko wazola kwanika kigola kansi ntago yako kubikidibo nzambi filise mbasi tata Joseph kumone wongako kadi vumukine kena mama Maria kakenza ya yiko kansi mwanda velela kansi tata Joseph ko vovane muntu ko boy yeni anjero kasabila musonga vo c'est vrai muntu inzambi bokena vo beto bantu tu banzambi kwa konso fulu kina kiwena vova dia mbote wamana vova dia mbi sida zabakana una vova dia mbote sida zabakana ntangu yika lende zabakana waniko kansi gene ntangu dina sida kufundisilwa
zono be to televo beto imadu yanja nsilu za tata nzambi zana muna beto. C'est vrai, ba mama batata nsilu za nzambi zana muna beto. Ndanga di bonde kene fumbandu yantano nkatu. Butu kuzimani sembandu yanja tufoti batike mbandu yankaka. Yatele ba mindele vo l'homme noir a été prisonnier pendant 4400 ans. Batele vo tangu yiyi boloko de ngendo medimeni. Bonso biovu bikala ngamna beto. Boloko de beto limeni, pourquoi? Est-ce que les 4400 ans il n'est pas quasiment boloko, est-ce que tu as sadidio? Ou bien, libération conditionnelle, kadi de vanga manga. Tanguza onsono, quand il y a un événement. Buna événement yina, irananga comme fumuziya langenza, bate levo, allez. Maintenant, bantu ba onso bena boloko, bena telle période à telle période, bakanga manamuna diambo edi tout comme na wonu kiaki à l'occasion de la fête nationale, allez bantu bana libéré kala di kalanga yina babokalanga vol libération conditionnelle il y a de prison lieu ito kala kwa tatanzambi pendant 4400 ans. Est-ce que il y a 4400 ans ani muntu andombe keti wasidia manisa muna prison ou bien libération conditionnelle. Vos libérations conditionnelles, les motifs ito kotrante te boloko et bossi qu'à circonstance na niveau allez l'état muy niveau ngambote ou bien nzambi muy niveau allez amla ya katule bantu bobo ba mama batata mambo mana mena mampasi beni muna 1963 ya batika zangu rise bantu moko kuzilwa kama 68 tumu niveau ale tu foti diat se bantu kuluzu mudemene kamba tezora tunge nzonzambi kuna kamba tangu za wontu tutavo ale yambala to batika nzonzambi tata yani von non kizolele ko lwatunge nzo ya yave anantandwa salte ubi antandwa doti ubi antandwa mvindu kizolele ko kadi ambo tuzangu dise moko 68 ebo itotunga non kalutunge ko di ambo di kondolo allez to renforcer position parce que votre yambala kama sumo to di kuluzu to di te kuluzu musavo ngongo eto to vanga di akako ngana to vanga alu fois kansi kato yambala kakako tuzilwa ka mu 72 tate à nouveau allez le salaire no retraite muntu ka avoué et biwayani c'est vrai retraite to sala ya tamakuto ana lo sal sulo luingi comment kozilwa comme 76 ya niveau allez maintenant allez-y le 4 juillet 1976 ou bien 76 to sala insani antete mudiamudan tongulo nzambia kuna yelo selemi tata ya folu yantika mutu wele ko retraite wele monana yizimbasi mutu wele ko retraite wele monana tata simoni kimbangu mutu wele ko retraite wele monana mama muilu ou bien beto bi fofu la be bantu oh mais comment ça bobu tuta fofa koko allez moi mwingi bata sala retraite mono ko wanda ngene yeno kasi kuna nzame ka foti songa dina de yani mono ko wanda ngena
to katanga mpeleyo tata mwini vo ale metna vraiment lu tongen zonzambi tu yatkide tongen zonzambi le 7 juillet to batketime fondation. Eh bien le 6 avril 81 tout ça dit d'inauguration en zonzambi 5 ans après be to bankwan sambu kanivo zolankatu ngatule manitu ngenzo ina ba mundele bana biziri mu 78 ba vo boloko de beno bando be di meni pourquoi boloko de beto di meni bobo woni kyaki ba mame batata to na kumbanza Rwanda nze izola vovela edivo mono diziete langa kadiamla kuna tombi madiako kani mudia madia mvoende kuna nzoka de beto nsaki yukwa beto kunkamba nsaki nkombo tutayo kansivo tukona ziete ngindi mosika langa yami tata yani vo yikenza yamlanza yawo tuna kala muntu mosi isalu ke salanga lu kelumbo konso kungele oto kilungeni ndi kwami kika kola madi ankaluko no ngatu bangana ka kemizi fe obe ngatu ngena die ka ke tin hamtino madi mano konso ke moyni ndi kiso sa ko mi femin lele ko konson lele monom voeti konso muntu ngane lele monom voeti ba mama batata bete to ban kwansambu vonzambi sole lo kwani ngeye wa mwampila yoyo ye mono fofola kya muntu mbado beno mfoti kutaka senza mona magonso butukalanga bete tukatunwani sawa mbuta bete tukatunwani sawa leke bete katofinyi muntu munza batu mwini ni kibedi vo c'est vrai betu batu banka kali zuzi kunkamba to kala ndonga ye yingi kasinge kumona batu manwana je kumundi batu bafingana muntu awonso no sidi sotoni kima bele kya kungana yamana kami zola bokutele wonu kya ki vo bena batata bena mama lokona nwani lokona finga zani dina diamu de yivwa ubi ngatu kuna fundani to wedi tata utulongele tata utulongele to mena kutosonge engindu za vauka tuzike no mavango mansuni beto to bang konsam nzambi sole lo ka beto tunge di bundu dan suka di bundu da tata mwanda ngizir ko ngola sato sa bien namra tayangire ke enkango ba mama ba ko tuzolanga bena kuko batata bana ba diata ngamona ludi muzola la ntambiza tata simoni kimbangu lolo nsatu zina tata bakuntela ndendi fotika ka kwenda inkuiza ito izidi bolo tamana pela mosi badi de la juge jeteki rubenga to koreki makama bum pasi makala yemansoni nsi amputu ngudi azieta ya yo katiki kwendera munkumwa nkako munankumwa tata simoni kimbango kwendera muna muna nsizi na zagonzo no mungele bantu batezele mwana vosaru kama tuko ni salama no muna kifingi wa muta muna kifingi wa leke moma wonso kuna vovingi lufuva muilomba muno pasivonza ya wonso ne vuvama nsatu zabeno mpe kukwangola ndanga lufuvamu idi adudo kwa konso wana ndendele kwenda mfoti longela batu bawizana bantu bazolazana bantu basose luvamu
parce que vo nsie no ya mboto mboto izele kim vama kem pila mumpila ngansi ya vama lo sadele e kim vama ken ben lu vuidensi kadi in kaylo ngo vo nzambi ukalogana kasi vo futi tuntananga kabombote ko telekelen kwa ku kimbangi kelu vunu dena da yivu ana meso manzambi ko teleke kimbangi kelu vunu ko mumfinangani yako vo kibokala ganga nzambi ukona telekanga kimbangi kelu vunu pasi vo mutu kamone pasi dena dembi katusila bonako beno lubana banzambi beno lolanda ngantame za tata simone kimbangu tekele ka mutu vengembi de l'utilisation kansi no yambala kakaya vove didi mpasi vo muntu ntuka mona mpasi dina dembi tutongen sieto mona kelele kuweza ye mambo mambi ku komono jamais mambo mambi ko matuka vodi amuna ngindo muna yindira ko tungindo embi muntu kumbanda wandete ube muntu kunzuba papa kadi yani wasa ko tukani kina attention ki leni zola ko ndio muntu ka mone pass buna kulu len siku pass idi ado mo ki beni taka yidi kilanga en siku itaka media atela mo ki beni bosi mbasi ko tuma benu ndia ko lo jatela mo nan siku kan se vo mono kitami dia atela mo siku ko nganga nzambe lu vunu kon se dia mungile ranga dia sumu donc rana vuna ta ko lu vuna bamu tabatu tele ke ngana vo kwa konso ga ubuila te ka kombela kadi tama vo gavuidin sonso ubie avuidin sende ebono bwa kaka anenge kibeno walwala idiati dio moni kizolle ko nanti te ko ambiko musungi ko ni beno bos moni kibeni akala watte kama diato mama me batata to zola ziana ku tele kakimbangi kelu vunu mum finangani akuko muntu nduke konzola ko sambila parce que nzambi kasungi ke diambo dina la zolana kasvo te wona mo se mutam passi na be smata nzambi vraiment corvée responsabilité inene ngemu ko ikizinani muinda kadi tous les temps mon ko ikizinani muinda donc bu kenavo muinda ko sosiko wa na diatela mona tombe kadi zabavo mono yitanga responsable ngene na mono responsabilité tete ya mono kibeni en tant que munku ikizi ngena responsable ya mama mfuman longo ngena responsable ya bana babi ngena responsable muna di bundu na vimba kansi bumuna kibeni vondi bantu tangona vondi eh bien ndanga conséquence muna tumbu kibaka ki foti sundi la benu mawonto na fulu kyaki kadi responsabilité yingi ne yami kasi bobu en tant que responsable muna kibeni je commets des erreurs ou bien mfoti zola tokana sa ebantu tout comme nantanga mpila yina vraiment mon passingena kim fumu kyambote kansi keba kadi moindre chose mutu monen pasi sundiri ngeye woni ke tulendere ga nge sumu moni bobe kansi tumbu ke kabaka yani ke kala moindre mono ibake tumbu ki sunda pourquoi kadi mono est responsable mono ki beni gina responsable ya bobe. Alors, vous, en tant que responsable de Bobé, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous payez les pots cassés. Tout quand on a pas si mon kazan sakana nako.
tayitanga dio vo wunu kyaki muine mono ngele gonde muntu ngede ko le gonde muntu kaka parce que muine do ko papa vengi dio ana fulukina kuvila kani ko vous êtes responsable yange yeki beni muna acte ine sadidi mambi kalulande ko mambote lulanda ka woni kiki ale yamana ko tumanda wonde muntu ngede ko le wonde muntu parce que monom fumunte elebo muna di bundi de beto wonde muntu boyi ale ngele wona ko sokale di amboy di parce que mona ka campus c'est faux muna lokwe ko la beto kadle ni ganga mako muntu nandi non zambi mabu magonto matuta vova mawuri mwanga na muna ndamo yendambo pourquoi kadi nzambe kafunako mukwenda twena sila zaba kituko twekena bubu wonu kiki lumukan suka mu 1987 l'année passée mu lumukan suka kivila kana ko lumuki hitwa kala kuna soyo to yena zone kele 30 et en tout cas wonu kaki kele 31 wonu dia kangena ku tribune ya Luanda ndandi di fofo la diaka ki kona tombi madiako ngiziri kwa banguri zami ngiziri kwa batata bami ngiziri kwa bampangi zami luvuva mo ikolo natina ke lede ko natina kinduko luvuva mo luiziri yami ko Kinshasa ou bien ngatu mo République populaire du Congo ou bien ngatu ko République Centrafrique ou bien kuna putu nsatu zikalanga bantu papa ndanga cette fois-ci la bonne année c'est kakala kona kasingiza futuka de ko Angola 12 mois ya katuka le 10 janvier 1987 et Suzy le 28 ngiza futuka de akaba Suzy le 29 tuza futuka de ak simpas ngodi zami luntamba la mona kiesi masema mi luntamba la mona kiesi bana beto lututamba la mona kiesi yambala nzambe katule luva munti Angola mambo mamiengi mene yetu salu kya kingi na yetu zone ya muindi kuna viana salu kine kina kuna viana beto tarageni l'hôpital kwa tata nzambe kuna Kinshasa l'hôpital la 250 lits 60 médecins quand l'hôpital le nene il faut 60 médecins bas 600 médicaux 90 alors bah infirmier qu'on a 140 mo demana kambe to sidi bona demana l'hôpital le nene alors ba to ba futu ba traitement ya bien kanino kingwezana kilendele kala bustato malomba kwa tata wanani vosi dale nakana sitale la ko filisa ba docteur parce vo basala ko na l'hôpital wa Viana kizebe ko tunde de zora e boye le filisa ba docteur hein donc tu es là pour le fils de docteur hein bon quelqu'un a malata salat te inauguration quand si nzozi kezi na tutungi kuna nzozi ke butu wizana tutungi no dia kan nzozi zingi kadi l'hôpital Luanda bantu babingi mena koko moro kuna Luanda kuna Kinshasa kuna l'hôpital beto Zuzia kutaka se bantu ba wonso ba futsala kuna l'hôpital na beto ya ba wogisa sévèrement kadi mboto balanda fangu ya mono kisalu ke munganga kisalu ke nzambi kadi ka kisola muntu ko konso muntu kaka muntu na maladi kaka ikakala mwesi famille ikala kala mwesi famille maladi kaka ka futi bakalu salusu
alors mabu ya batela zuzi a bantu bakaba dididi kadi vraiment ke lendi yangala la ko dio ebe bobu muntu malade wizidi bogon sade sa senkatu kateka monem pasi alors la ke lendi yangala la ko ide adio l'hôpital lona di lombo lom pasivo bakundi bena mun sianze za batugane lo salusu demadan kami bazebi salu kitu salanga salu kemote kani ndo tu salanga salu kembi ngaka balende se katuko nantia ko bizito ngela ngelo l'hôpital tiado l'hôpital lona lona non kangu wangola yan vimba volo ga kidi bunan kumba tata simoni kimbangu me jabuda sadi sezimbe vo za zo l'hôpital bato tutele nge responsable ko ko ki aki tata nzinga kati l'hôpital la libundu l'hôpital l'ancien continue Angola jabuda sadi se e bantu ba maladi do kadi mambo mingi bagona waka ningi katto l'hôpital lo hospital ko na Kinshasa lo abeto bago onsono wakala mundele wakala ndombe vo maladi ka baftu ko sadisa kuma ni wonga ko no l'hôpital lo batu kinga no voidi lo katto l'hôpital lo angeye diado bangudi zami on tamuntele mamu mamigi mena yetu bi moko be bingi mena yetu ndende ko rogana mena musia sasidi zono muntu andombe inani mo bolo ko tokala beto to 4e génération bobu bolo ko de beto de meni boba tutele le vo konsia tumbu tena e boba tele vo 5e génération kayena ko ici alors c'est quoi donc bobu tele lo akana wuma beto boba tutele lo tatunga di bondu dan suka jamida ta sale de mariage nouvelle génération kanti munazola imona tufati nongina watele kuteleka kimbangi keluvunu mumfinangani akoko kana mesema tatanzami de sumu mono kelende kuiza kwa Angola ko ngizanati kwa konso kima mugangi se baton pass jamais kilende kuiza kwa Angola ya teka ko kimwini kimende da teka ko kikuiza kama jamanda sumba ko kansi de kuizilanga diamuda yidi kila bontu na bozola nganzambi eto lamana savo papa kuiza ndiako kwa Angola mvoendi kansi bana batata mena ko nzevo kabala ndizola ko ndo kiza ndiko batala ebo ingiza kwa mungatu kizani ba mama eskendera ko kuiza kwa Angola ndinga zifuidi mwini bakaka bakapo den kalo ba mama ngiza ko kwa Angola ungatu kizani bakaka ba mizisi kabazole kungiza jamuda toka na sakwe wata tukolo le nonti mama bo mingi mena yeto kuntwala sila to bakunzala ka mivingi la wono ke kallen kunzala bayiko kazi tangu ilande sila to bakunjangala la kadi gene mama ta kutuvingi la bet sa de centenaire ba mama ye batata wonu kiki konsobude wizara navo lumuken suka ke centenaire wonu kiki le 31 décembre, c'est-à-dire
wuni ki betaba wotu tanagaga mu centenaire yankaka beto ngata tukala ko kadi tweka tangu ida tuido kwenda ko tukwenanga mamu mamingi mina yetu tangu mutu sade centenaire uzuzu kuna kamba buta sale inauguration ya nzoyina eh bien lumukyo kya Noël kya le 25 bato musala défilé tena abe buto musala défilé imona toko di mosi wiza zio kuzi fukama papa ngude mono mbuindi bu défilé ngudi yakwa ekwe kana non tamaka fwa umuini mu défilé ndio kile kama mama ngakenina mu sinde so ngudi yakwa ngudi na be malaka mona mwana na vidite ko mona pila inanga to tala ko to bilumbila ande ana muntu ngani wadia lumbukina ko su kubatta kana wonda bo bulutu tana ja vuka to kabadi kala kona diabudi na kala dikala selu telen sa sab kwa konto yukuna yina uvuzo maana kone sangu nkibi mona ga yako ngatu sile kitu ka nguba wa maana kune nguba nkibi bi mona ga kuna nguba donc kwa konto matuvanga maana pestovuza tangu ilweki tukebe nokoto ngalumbukina kibasiomba ayayaya bona natala muntu ndo ko si mwini wele butala wonda butala mane kisebe nkantini ze kala yako kitibo kizire nanda mungenge kumoni de mama batata tutala tuvingile no centenaire to sadidio tuvingile no bilu bitalanda yambala nzambe kakala yebeto situ kuna sale kuna viana mangina teta ko lusat sabna bimbe fo to butulendere wizana vovu gene yeto vo mana ma wonto matu longolo suma baka fulu muntima metto sallamu tatambule mo yanfu nteten suka ngaye ulwa wa ulutulu ndi fukule mvimba mwino mvima pelu budi kala lumbu bulakati ben ba tatu ban longolo kazini beto ben pe sula kala beto mu lokola kyake kisidi mu kutulwa kisa mumbazi le premier jour du mois de janvier 1988 beto ba won sono tuizidi ba fuluki akitata nzambi utusambula diantete tulombele levo na masumo meto mana ma won so matu vengi tuka le 1er janvier 1987 te wulu ki le 31 décembre 1987 utu yamudi le masumo meto ba won sono tuzolo to wutulu kangu tulu kayanzole tuzole le vota kota mbazi mona vua mpa yentima mambote dodo kolo kuna enti walu vamu ku Angola pasivo makande zindinga batunge nsiau biensieto ene yambote mbote yina watula mawonto mene yetu nsatu luva muto luva mu mwanda luva mu nsieto ya yamvima ya Angola luva mu Afrique emunza yamvima petolombele luva mu nazara kwa sei mwana mwanda verela amen.